دما خوش بد برنامه هورگلی ده ام به هفرنه مجاره ما ایرو و هنکی مجاره که گرم به مجاره که جهه تبلهویه مجاره که یعنی گو گلک پرسان دکاره سری مروف ده چه بکه مخواست ایرو ام لسر مجاره نیفساندنا دیروکا ویژه کردی دیروکا ادبیات کردی ام هنکی بحثا و مسئله بکن حتی چرا ده اف دیروک با آوای که راست هاتی نیفساندن راستی لکویه چه جوه دیروکه چه کسی خیال وان کسین گو اف هولدان کرنه گو و دیروکه بنفسینن رول ده نیفساندنه ده کریه بوی آوای ما خواست ام لسر و مسئله هنکی برفرهی هورگلیین مسئله ام هنکی ایرو بهفدور بحث بکن میوان ما ایرو لکولینر کرد سعید دیرشیه دست بکت بخیر هاتنا تتکن که خیر هاتی برنامه وک آگاهداری جی اسخوازم بیجم سعید دیرشیه جوان لکولینر کرد گو بده سالانه بوان بوی مجارا گو ام بحثاوی دکن و مجوله پرانیا پرتوکینوی گلک پرتوکیوی لیکولینا هاتنه چاپ کرن کم جوان به کرمانجا لاتینی هاتنه چاپ کرن بهتر لآلیه باشور کردستان و لآلیه بهدینان به تیپین آرامیه جب تیپین عربی هاتنه چاپ کرن و جبرویجی های گلک کسین گو لباکر به وجه کردی و مجولن یا جب ادبیات کردی و مجولن های وان جوان لیکولینا جوان آگاهیین گودوان پرتوکاده تننه ایرو مخواست ام لسر وان آگاهیین گودوان پرتوکاده هاتنه بجه کرن ام لسر وان راوستن بگمان دبگو گلک جبو گلک کسات تشتن نوجی هبن تشتن گو جیه دانستندنه جیبن هبن لی به هر آوایی ام ایرو لگوردم تیرا ما بکم بحثا به مسئله بکم پرتوکاتیا داوی سر خیره به چند راوستگه دیروکا میرگاه بهدینا ده سال 2023 داوی درکتیه دوی پرتوکی دجی وک پرتوکی تاییدن یعنی هنک آگاهداری نود درباره وجه کردی ادبیات کردی کم دیده هن او آگاهی چن دور امی بین سر لی دست که از پرسا خو بوی آوایی بکم جوان آگاهداریین گو همال جم هر کسی بونوک تشتکی ناسکری و جیه باوریه لسر دیروکا هلبسوانیا کردی شاعرین کرد دیروکا کردی کن یعنی چما اف آگاهداریین لگور دیتنا تیاجی لگور گوت پرتوکه ده پین نیفساندن دن ده آگاهداری شاش کو هاتنه او آگاهداری شاش دوی درباره ده چی نگلو؟ بله برای هر تشتی که خالیم یعنی مدوید از بیجم دیروک وقتی ما گود دیروک یعنی تعریف هوه بهناس هوه یعنی دوکومنت بله وقت تقول ديروك يعني دويت انت دوكومنت هبيت توثيقه هبيت وقت انت دوكومنت وتوثيقه نبيت يعني او تشت نبيت ديروك او تشت خيالك تسري خدا ام تكين لنهر دوكومنت جي مروفت كاري بيج اف دوكومنت كي يعني بشت راست مروف جي بشت راست هر آگاهداريه تد راست نولو راست ويا يعني عندك دوكومنت هذا فعلا يعني نا مروف نا بشت راست اشوان دوكومنتا بس دوكومنتا كمروف بشتراز بيتن او هاد بجنوي ديروك ايكا چا مروف كارج ناب هفدو درخه وجا ما كردا طبعا ديروك خدا قالك جرا خيالت زياده كرينا ام قالك دير ناشين بس ام دل سر نويزينا كردي راوستين بتر فيغافي تشتك هي مثلا بجني افستا كتابك هاي بجني افستا آنجی گاتایت زردشتی. طبعا کرد واسه حضرت کن که او گاتایا
بزمان كردية هاتينا نويسين طبعا اف قطايا اگر بزمان كردي هات بنا نويسين معنى افا اش 2000 ساله بترا يعني كردي بزمان كردي هاتينا نويسين بله اف ما بس تجاب اف افستا ياغو اوريجينال نه بچه زمانی هاتی نفساندن اوه بله اوه یاکو کرد بحث لید کن ام لکولین واند باید کرده بحث لید کن بجن اوه کتابا زردشتیه آوستایه به کردی هاتی نویسین بس اگر ازو تو بخینین آن هر کردک بخینیدن و فارسی نزانید طبعا تشتکی تناگهید معنی او بفارسی هاتی نویسین نبو کردی و چه گوهرینجی تدا چه نبوینه اگر ایک ببیجیتن گوهرینه که تدا کری هاتیا کرن یا بویا فارسی اف گاتایت زردشتی اصل وانن اوید کو زردشت بی آخرتی بی نویسی دیتنه که ها هایی گو اف زمانه گو پی هاتی نفساندن زمانه که ایرانیه کهنه بله و پارا کرداجی دوی د زمان ایرانی کبد هنه بله و جبر ویجی اف مثلا گو حتی راده که پارا کرداجی آوستا ده هبه اف تئوریا گو اف دیتنا گو بوی آوایی ده بیجی تو چه سر ده بیجی یعنی برای من برا کردا تشتک تدانینه اگر ام بیجیم فارسین راست برا ما تدایی بس وقتی هم بیجیم فارسین جی و هم فارسی نزانین معنی هم نفارسین سر زمان کردی تی گوتن زمان کی جه اروما جه دارا یعنی جه بنگها بله زمان ایرانیه نه فارسی ایرانی بله. و فارسی جه یک جوان زمانانه بله. اف دیتن يعني برأيهم مفهو طبعا عند علماء زانات تاريخي بجن كردجي ايكا شوان زمانات ايراني يعني برأيهم مفهو دفيتن ام كرد نبيج نخو ايراني شو علاقتهم بإيران يفنين إيران يعني فارس يعني وقت صفوية دا وقت ساسانية دا يعني تاريخها كفنجي دا يعني دائما إيران بفارس هاتيا قوتن إيران بچون بلاتي دينا هاتيا قوتن لو أجي جماعة بتر أم دل سيرفي راستين آوستا نه كردية شو علاقتها بكردي فنينا اگر پیوکا مشترک ما بین کردی و وانگاتا ده هبید وکی چا پیوکا مشترک ما بین زمان کردی و زمان فارسیش ده هبید ام کرد راست ام آرینه فارس جی آرینه بلوچ آرینه آلمان آرینه فرانسی آرینه روس آرینه و پیوت مشترک که هفت ما بین کردیه و وان ازمان دیگه هنه وکی آلمانی وکی انگلیسی وکی روسی معنی اونینه که پیوت مشترک تحفشت ما بین ازمانکی و ازمانکی ده هبن معنی اونینه ام شوی ازمانینه جبر ویرجی ام گلک دیرین ازمان فارسی و کرد نفارسن و فارسی نکردن دو ازمان هیچ جدانه اگر ام بین ایجا سر زردشتی وی آوای امتکارم بیجن تو تکلیا کرداب زردشت و زردشت دیبونه جیوتنه او خود دیانت مسئله کادیه يعني طبعا ديانة قالك ديانة تاتينات كردستان دا يعني بلي زردشتي جي ديانة تاتينات كردستان دا بشتينجي زردشتيات هاتي كردا يوارجتي بشتينجي جهياتي هاتي كردا ديانة جهيا يوارجتي بشتينجي فلايت هاتين بارا بتر كرد يدوين فلا يعني و بشتي فلاتيه اسلامتي هاتي برانيا كردا يدبونا بسرمان يدبونا إسلام يعني مسألة ديني ومسألة زماني شا علاقات بيقوانينا أم بسرمانين بس أم عربين و زمان إسلامي رسمي عربية بس زمان ما عربية زمان ما كردية أنا از جبرگو مجار گلکی کور و دور و دریجه بله امی تشتی گریدای دیروکا کردا بله چیاوان چنیاوان امی برنامه که تایبت جبوی چی بکن گرد باشه امی برفرهینه کی سر بس دی و سر مثلا مداوان امی
باخذن بله تخواست شتێکی بێژ بەریز پرسا خۆ بکەم مدویا بحثی بابا طاهر همدانی بکەم گرێدای وێ پرسامنی دن سەر بابا طاهر همدانی بوو ئەمێ دەرباسی بەشێ مەسەلا وێژەیە کوردیانژی ئەمژی پەیوا وێژە و ئەدەبیات و تۆرەم پێرمانە حەیری نەمازان کیژا پەیوێ بکاربینن لێ ئەمێ دەرباسی وێ مەسەلێ ببن و لەسەر ئەو گەنگەشیە لەسەر بابا طاهر همدانی تێنکردن و وەکەم دزانن لە باکوور چاری نێوی بوون کورمانجیژی وەکو شارێن کوردی کەم نیاژی هەلبەستی کوردی کەم تێ پێشکەشکردن هەنێک ژیوی وەک یەکەم هەلبەستوانێ کورد شاعرێ کوردیێ کلاسیک دەبینەوە دیتنا تە دوێ دەربارێ دەچی دیتنا من عینی وەکی ئاوستایە يعني شانت أوستا كردية هند شعرت شارينت بابا طاهر همداني كردينا طبعا شارينت في كتابك من ياهي قالك جرى من بكلا كريكو أسوان شارينت بخينم طبعا أبا بنجي صار سر كلاسيكا شول دكم بس أس شارينة كيف تلي جاستينا قاشتي ما لهناك دبجن هناك شاريني وهنا فارسي هناك هنا بلوري او چارینه توی اوت وی هی همی توی کتاب دانه بس همو فارسینه يعني اگر کردک وکی آوستای اگر کردک فارسی باش نزانید او نشتن تبهید و او کردت کو فارسی ترجمه کرین نش کردی ترجمه کرینه فارسی ترجمه کرینه کردیه بس احتمال اون نقود بیت وان قد بیتن بابا طاهر بكردية نويسي يعني تبلغ ديروكا البردستي متنا جو بشتراست بك بابا طاهر بلوري يانجي بزاراواي كي كردي نخي تبلغ مرينا يعني اگر ايكي قوت بيتن وكي برينو كاجما قوتي خيالها يعني وي فياي ادبيات كردي بزفر انت بري 1010 ساله يعني وكي خيالها كي فياي بجیتن که ادبیات کردی برای 1010 ساله هاتی نویسین او کچه حقیقت و چه راستی بوده مثلا اینن هر وکی برای نهوجی ما گوتی دویتن دکومنت راست یا درست دست مدابید ام بخیال شنابیتن ام تاریخ بنویسین اش بروی رجی نه آوستا کردیه و نه بابا طاهر همدانی کردی نویسین البين سر ديتنا دن ياغو علي حريري وك يكم هالبستاني كرد يعني شاعري كردي كلاسيك دبينن جو بري جزيري وخاني وفقي تيراوان بو نرينك وها هي لي دي في برتوكاتيا چندرا وزگه ديروكا ميرگاها بهدينا ده لبدر براستي اجي هنكي لاغاهدارين نو راست هاتم قول لبدر شاعركي كردي دن هي جو او يكم شاعر كردي كلاسيك ونا علي حريرية ونجي كسك جوان حرسينافي قوما قوتن بله اب آگاه داري حتى چه بارا خيالتي دي چه بارا راستيتي دي بس من علي حريرية بله وقت خدا ملا محمود بازيدي ودقال جاباي طبعا جيانا بين شاعرت كردان ويسي اكشوانا علي حريرية يدوه ملا جزيرية يسير فقي طيرا شاعر ملاي باتية يبنجي أحمد خانية باش تبحثت دوكومنت كرينيكر بله والفيدري محمود بازيدي وك دوكومنت لبيخوا هشتية آگاه داري درباري وان شاعر قوتنه حتى چرا ده او آگاه داري خيالا يانجي راستينه او دوكومنت طبعا دوكومنت كان نيا راسته چونكي فيديو بشتي وكولين سر وشعراتي نكرن وكولين جدي طبعا سرهاتي نكرن يعني جيانا وان ديار بو صالبونا وان يا ديار بو صالا عندك شوانا صالا مرنا وان يا ديار بو مثلا ازي بوتا مينا كاينم علي حريري او بيجيتن علي حريري هزار زايني علي حريري يبوي طبعا علي حريري حتانوكا درستاهي ديارنينا كان جيبويا بس وكي أستد جهم طبعا علي حريري تقال ملاي جزيري وتقال فقي طيرة يساغ يعني توي دميدا
شاعر دوی بحث ملای جزیرید کرد بجیتن دقاق الویدری نابرا هزار و ده و نابرا وی دما گوتا گوت چقاسه چند سال هنن يعني تقريبا 1000 ساله 1010 ساله يعني علي حرير يزوران دي بري 1010 ساله اري بس تقوت جياناوي دما فقيتيرا و بلا يا ملاي جزيري ملاي جزيري ده باش نابرا 1010 و دما ملاي جزيري چند سال يعني تقريبا يعني محمود بلا بازيدي حت چند سالان علي حريري كفن كريه راسته يعني تقريبا نزكي 6 ساله 6 سال بلا يعني مثلا فقط ملاي جزيري ملا محمود و جواد بيجن ملاي جزيري سال 1145 بوي ابخو یا درست او سال 1568 بوي يعني دورا 400 سالي هي بالضبط فرق ما بين هر دو تاريخ هذا دورا 400 سالي هي مثلا شاعر که فقط طيرا عود بيجن 1300 زايني بوي ابخو یا درست او 1631 بوي او جي 6 سال فرق نادرا يعني راستيا جياناوي نابرا تشتيقو ملا محمود و الكسندر جاباد بله راست مثلا ملای باتایی او بيجيت سال 1417 يبوي او خويا درست ملای باتایی سال 1689 يبوي هناكينا يعني بتجي غريب ناي ولو 400 سال و 600 سال و 300 سال فرق نابرا جياناوي راستي ده نابرا تشتي ملا محمود بازيدي و الكسندر جاباد بيجن راسته فعلا تشتكي يعني غريبه بجوان وان فياك وتاريخ ادبيات كردي وكي افيد بيجن اوستا كرديه عن بابا طاهر همداني بكردي نويسيا يعني واجي فيا تاريخ ادبيات كردي ببنا بيش يعني احتمال اواجي في فزرة سري دابيد يانجي دوكومنت بردستينا بويا هما النخوة في تاريخ داناينا بس از بيت خازم ببير بخم از باور دكم احمد خانيه بحثا بوينا خو سالا بوينا خو د مموزينا خو دكريه راسته اي باش قالوا ملا محمود بازيدي ياجي الكسندر جابا ايغو اب اگهداري دانين شعر ملاين احمد خاني بخوجي نخوند بود اوجي جهه بسياره يا براستي يعني مثلا كي ملا محمودي لازم مموزين خواند بيت يعني مموزين دا احمد خاني بحثي بونا خو كريا كا كيش سال بويا اوي الفيري نويسيا بجيتن سال 1592 احمد خاني جدايك بويا يعني اخر باش انا بريا ويفتر ويا درست او سال 1651 يعني 6 سال هي تقريبا بلا لا صدو 200 سال كوسا تقريبا فرقا ما بين واندا بيجا تشتي يعني مدفيد بيجا دفيتن ام كرد سرجني ديروك اخو بنفيسين ناچه بیتن ام الدف وان نرینت کبرینو که هاتینا نویسین و دیروک نویسین جی دویتن ام بی دوکومنت دیروک نویسین يعني هل دوكومنت جهيلي او دوكومنت نراستم كي داري السر يا ملا محمود بازي يعني عندك دوكومنت هاي مثلا احتمال بريسات صالحيه تاتينا نويسين بس با تراسنين كي راستي ده هر ديار بيت راست بش ويا بله يعني تشتكي ام بين السر مثلا كم شاعر كرديه كلاسيكيه قلت دبي برتوكي ده بحث كريه هاجر جو اگهداريين جو حطانها ام دزانن يگو درباره علي حريري وملاي جزيري واحمد خاني واند بدي اوايبن بله لبدره شو بريجي از قازم بينم بالا يعني كسي قون حال ما قهداري تماشا دكن تا شاعره كي بناوي وداعي شو بريج بله بري چند سالا مجارك بحثا كربو دي ديروكا وجهه كردي د ادبياتا كردي د مقارن بيت كشف كرياجي هاي كسيجه تنبو بري قوتوي بين لبي درج بحثا شاعره كي دندكي كلاسيكو كي كم شاعر كردي الف شاعر كي قالوا كي جا دمي دجيايه بله
براسي من وقت من فقي طيران شد كرد يعني باش قلتنا فقي طيران دا من النفسية فقي طيران حتى هو وك دوكومنت كو جاشت دستما وك وثيقة جاشت دستما شاعر إيكي كرد فقي طيرايا بس من تبينيك شي نفسية يعني احتمال هيا يعني بيت روجك دوكومنتا كودي بجاه دستما شاعرك دي بري فقي طيراها بيت وملاي جزيري طبعا صالة 2012 بو من دستنويسك مسعود كتاني بلاف كربو لمسعود كتاني دكتور مسعود كتاني نزاني كا او دستنويس او شعر دستنويس یا کیا و کیش وقتی هات یا نویسین يعني او دستنویس وقت پرتوک هات چاپ کرن وکی دستنویس وکی گوارا که هات بو بلاف کرن گوارا پیف یا دهو که بشتی من او دستنویس دیتی و او شعر خاندی من برای خدای شاعره بری فقی طیرا و ملای جزیریه بری يعني كنجي يعني تقريبا 4 سال بري فقي طيرايا 6 سال بري ملاي جزيرية و 145 سال بري أحمد خانية يعني صالة علي حريري ما بحث أوجد الدم فقي طيرا ضد جيا يعني علي حريري الدم فقي طيرا ملاي جزيري دا جيايا أحمد خاني جي طبعا نوفي علي حريري إنايا و بحثويت ماموزين دا كريا وكي قال فقي طيرات قال ملاهي جزيري حميدي يعني الديف دراسة وكليناكم من السركري سال 1510 دايق بويا سال 1510 دايق بويا فقي طيرا سال 1549 دايق بويا يعني 39 سال بشتيوي بله وملاهي جزيري 6 سال بشتيوي دايق بويا بله واحمد خاني 145 سال بشتي ويجدايك بويا وحميدي طبعا شعري دا سيجارة نافخو إنايا يعني نافخو شعراوي بشار زمانايا بكردية بفارسية بعثمانية عثمانية أودي وبعربية عيني دستنويسة عيني هلبستة يعني عيني هلبستة بل بشار زمانايا ويبخب وان شار زماناني بل ويبخب وان شار زماناني يعني شعركي قلق تهيي بويا شعركي قلق زيرك بويا اف شعره دبير كاتب سلطان حسين مير بهدينا بويا سلطان حسين جي تقريبا هذا عمره او سلطان حسين تقريبا نزيكي عمركي بوينا يعني عمركي دا بوينا يعني اوي اف شعر اخو بجين سلطنتا سلطان حسيني انجيب باخشيوي وقصراوي او وقوتيا جبر هندجي طبعا سي جاراجي نافخو الشعر دا إنايا جاركي بعربية بيجيتن يعني بعربية بيتك داد بيجيتن ادعى بالعلم فضلا من يسمى بالحميد أظاني سرخد بيجي من يسمى بالحميد كنا في حميدية و جاركي جيت بيجيتن أي حميدي گر کردید بجید ای حمیدی گرچه صرافی محک در پیش دار ازانی اوجی جارا دوی جاراسیه به ترکید بجیدن فضل ناس مه ای حمیدی علم الشن يقدر اره من طبعا وكلنا خدا شعراوي برانيا شعراوي من ترجمه كريا او بيتت بتركي وفارسي من ترجمه كرينا بله خاصة پاریکاری وان کسی که ترکیه عثمانی زانی و فارسی زانی بله يعني مرام بتشيا كو ازبيري بجم حتى نو بري حميدي بدوكومنت تشتكي نويسي كردي نجهشت دستما واحتمال هيا بلكي الروجا كش روجا بري حميدي بنصاص علاجي لسر كفركي لسر كفل حيوانكي تشتك
تشتكي نويسكية كردي بجهي تدستما بس بحثانو كات تشتك لا جهش تدستما وجا ام كردي جيد فيتن جالك باوريه بوان دیروک نویسا دیروک وانا نه اینین افت کو اوان تشتت خیالی بو مد بیجن باشه لفيدا كي او دست نویسا قلت بحثا ويدك يا حميدي بله تني بوان تيبين آرامية جي عربية هاتي بلاف كرن بوي لاتيني جي تشتك يعني تو اگه داري دباري ويد نبويا لاتيني بس ودماهی بیرامش نوینا تا سیدا کی جه باکور دکترا های سیدا یونیورسیته یا و دگل حواله که ما تحسین دوسکی پشتی من بلاف کری اوانا لسرویره تشتکری لاتینی واجی تشتک سر دویسیه يعني بري 2 سالا كاز بجم تشتكي وصا بلاتيني انساني بيسيا دغواره كده بلاف كليا يعني نكل باكورجي يديارك وحميدي شعر ايكيا يه كرد كو بكردي نويسي اگر گو ام لسر شعر و لسر كلاسيك كردا دربار شاعره ده هلبست وانا دمروف تشتكي وها بيج گرو اب اگه داري شاش جبو چیروک یکم چیروکا کردی جی یانجی رومانا کردی جی مروفت کاره همان تشتیل سروان جی ببیجه تزانی چیروکا کردی چیروک شکی آوائه که نیه يعني آوائه که نیه نویسینه یا نوه که شعره مثلا آوائه که کفنه بری 1000 ساله تبيجي راح تر بيتر مروفت كارج ناف هفدو بالضبط وصايا يعني مثلا برأيهم بخو چیروکا کردی شمالا محمود یا دست بکری یعنی وکی اس هزر دید کم چونکی بس چیروک مالا محمود نه افراندن بون یعنی برهف کرن بو راست برهف کرن بو بس هندك چیروک شوانا کم رو بخینیتن يعني هندك شوانا يعني بدرستاي ديروكا يعني ديروكا توان چیروکا ده هاي هندك شوانجي مالا محمودی تخیال خدا نویسین اف چیروک توی تخیال خدا نویسین مروچت بیجتن اول چیروکا ایکی یا کردی هاتیا نویسین مثلا وقت تاریخ از بیجم ایکیشوان چیروکا شیخی بگیه شیخی بگ طبعا میره مکسب وید تو وقت خدا وداعی مكتبوي تشكري أبا ديوانا وداعية بله باكورجي أشابوي تيبت لاتيني كيجا سالي تشابو ديوانا وداعي أبا 2002 من تشابك البرلين كر بشتيجي تشابك ودي الكردستان ما كر وتشاباسية بلاتيني مال اسطنبول النبهاري تشاب كر بله بجاب شيخي باك تشيروكا شيخي باك مرا محمود دريجيان فيسي يعني او تشيروك بجين تاريخك ومن او تشيروك تفردا إنها خارج كاتشاوي شانينا يعني وداعي شاعر وكاتب شيخي باك بويا شيخي باك ميري مكسي بويا و خيشكا ميري هكاري كلا اوید یا دابویا شاخه دا کلا شاخه دا بویا کلا شاخه کلا آسه بویا تابعی میرگه ها هکاره بویا خشکا میره هکاره و برای وسط تکریه کو شیخی بگه بکشن اره دشا کشن میره هکاره گوت یا خشکا خو چونکی بیجم بویا شیکل بو میروه نما بو قلت بيجي ورا عم دازي شيفتا كام ومالو ملكتهم دي بوتا مينيت وكلا خشاب بيجي دي تسليميتا كام بوحيلة عم دشين كوجين جنكي كاغزك بو شيخي باقي فريكيا أفا ملا محمود طبعا دريجي بيجي بيجيت وشيخي باك قايل بو ياكو بيجيت وي مهركات و شوية بانا كالي وشوية ديوانا خشكا ميري هكاريا أري والويري طبعا خشكا ميري هكاريا دوسي مخنية أو بجد مخني يعني
احتمال فلا بن طبعا بله مسيحي بوينا يتفريك لينا وشيخ بك الويري دا بخنجرة كشتي بله كشتي بجا بداعي جيت الشعر خدا بداعي بيجيتن الشعر كي بيت بيجيت وقت الشيخ بك تيتا كشتن يعني تقريبا أحداث الشعر يعني قومية الشعر ودقل شروكا ملا محمودي نزیکی وقتی گو یعنی راستین دیروکینه راستین دیروکینه خیال خونی بسان ساعت خوش بله بس قال بينج ملا محمودي عندك شروق نويسينا يعني خيال خود الخستينا يعني قال منو باش شروق توي بخيني بله مرو بکار هنا کی وقت لهف کرنه کی ببینه مثلا او کسین گو لیکولینرین گو چیروکا فؤاد تموا 1913 وقت کم چیروکا کردی دبینن بله گو مرو چیروکین ملا محمود بازیدی وقت چیروکین کردی کردن یعنی بناف بکه او یکم چیروکا کردی یا نوجن مدرن بله یا فؤاد تمو یا جی آگو ده 1913 دهات وشاندن بله لهف کرن کوهات چاوا دبینی یا جی تدبیجه چیروکین ملا محمود بازیدی وقت چیروکین نوجن مدرن جمرفت کار بناف تصاني اتشم نمونه که تجوان چیرو کار بله اتشم یک نمونه یا ملا محمود هالمكاج بين مغاتا بيرامن طبعا ابي شروكا مموزينه يعني ويسي يعني راسخ يا اخو ويش ما مقاله ورقتي وياش احمد خاني ورقتي يعني مموزينه بس ابي دارشتناوي يعني توظيفها بيو عربي بيجن توظيف يعني دارشتناوي ياوي خويا وخيالوي دا يعني خيال خويا خيال خدا يا شيكري او شيروكا ماموزينه وجا اسبين طبعا برايوم بخو شيروكا ايكي امشي بيجن او شيروكا يكون مالا محمود بازيدي بنوفي ماموزين نفيسي او بلافكري يعني مثلا فؤاد تمو يعني شروكا كيانويسي بس هواي شروكاوي تقريبا بتر نزيكي شروكا نية بله بتر نزيكي شروكا نية وطبعا نوفاروكا شروكاوي بتر نزيكي شروكا نية بله بله اف گنگشیاگو ام دبیجند واره شعره دش خو هری زیدل سرویه دواره چیروکه ده هنکی اوجی لهف نکرنه که لیش بو رومانا کردی از باور دکم لهف هاتنه که لسر شوانه کرمان جایا عربی شمو گویه کم رومانا کردی نرخاندنا تجیر شواهد وی که شواهد بینیم خودت بشبا من ام بخو قال حش رومانه يكري و طيبت يعني دو كاسيت كو از قال حاجه كام يعني رومانا دا طبعا ايك شوانا تو يعني رومانات از قال حاجه كام من رومانات خاندين ورومانات كرديش يدبري مثلا يتاس حاجه كام محمد اوزون بو يعني كرديوي قالك خوش بو ورومانا كو من خاندي هر شوانه كرد يعني دسبيكو كما رومان خاندي شوانه كرد بو واجي وسط بينهم وكي افيت ديروكا رومان نويسي اجي وسط بينهم كو شوانه كرد يعني شروكا ايكيا رومانا ايكيا يعني يا كردي بله عربي شامو بله باش برسامنادن لسر وان امبيجن دیروک ناس یعنی دیروک نویسه ای ویژه کردی ادبیات کردی یعنی گله که هات مثلا تاریخ ادبیات کردی قنات کردیان جی صادق بهادین یعنی جی گله که هات خواستن گو دیروک که راست جوی ادبیات جوی ویژه ربنیفسینن اف شاشتیین گو ما بحث وان کر وها کی جوان دیروک ناسان کت وان شاشتیاده که خو پاراست نرخاندنا تجوان لکولینر یان جوان دیروکنا ساره بچه آوایی تکی بهتر ولو نزیکی خود بینه نزیکی ام بیجن راستیه دبینه راستیه في دماغیه يعني شعل عدي سجادي بقراها صادق بهادين بقراها قناة كردو مثلا مثلا الباكور ايك دو كتابة كي تعطينا نويسين فق حسين
بله افانا سر دیروکا ادبیات کردی نویسی يعني على أدي سجادي كاس إيكيها طبعا نويسي بس مخابر يعني طبعا ديروكا كردي يا أدبيات كردي بقشتي نهات يا نويسين مثلا على أدي سجادي يا نويسي تني سي شعرت كرمانشي تقرتين وقتی ایکی سوران دیروکا ادبیات کردی نویسید درباز بیتش بهدینا درباز بیت چیتا باکور يعني البهدين أجيب ده شعرت معظم ما يتهين ليه هجر جبوت شيروكي از بيجم نا باكور جيتي تناي يعني مثلا برتوكا جو از بيجم بعربي مخندي براستي تاريخ القصة الكردية باشور دما بحثا شيروكا كردي ده بيشخو بحثا كرمانجان بقشتي نابه يعني لا بحثا بهدينا تاني بحثا باكور جناب يعني باكور جناب راست وقت بحثا ادبياتا كردي دب ياغوب زاراواي سوراني هاتي نفساندن بله بله سينوري و ادبياتي بسوراني تي بسليمانيه داني سليمانيه بتي سينور كرن جبو كرمان جاي تشتكي وها هبو الهمبر زاراواي سوراني لا يعني فرق جداهيه كرمان جانينا كرمان جات چه فرق جداهيه چه جرانا كيا هرچند مثلا صادق بها الدين صادق بها الدين هزانفانت كرد نویسیه صادق بها الدين هزانفانت كرد تنه كرماش گرتينه يعني او بروجي هزانفانت كرماش بو مثلا قناة كردو تاريخ ادبيات كردي نویسیه يعني چند شاعر كيت كرماش كرينه تدا پتر وی معلومات تخو بيزانين تخو جه أبد سوران ورقتينا يعني إيش كرمانجي كم اطلاع هبو يسر أدبيات كرمانجي يعني برا بتر شاعرة سوران هذا ناف كتاب خدا أو كرينا بله وججبر هندي أسبيجم مثلا أبد تاريخ أدبيات كرديجي النفسي يعني شاشي قالك هبوينا يعني حتى فيداويجي مثلا دكتور معروف خزندار بينش مجلات سر تاريخ ادبيات كردية نويسين لي قالك كم بحثي كرمانجي ولو بحثي وداعيجي 25 روبال سر وداعي نويسينا بيش قلتنا ديوانا وداعي كيا سوراني وبلاف كريا وتشتكي قالك باش بو بس كم شاعرة كرمانش أو بحث كريا باش حتان هم بحثا شاشتيا كر بحثا تلهفية كر بحثا رولا خيالي كر دنيف ساندنا ديروكا ويجيد كرد وقت دزانه دولتا كواي نتوي تنية چما از وید بيجم جبر گو دزگهن گو قاربن بوی کار ديروك نيف ساندنه رابن او اگر ام سر چاره سریه کلو بریکوپیک با آخفن ام سر هبونا دولته با آخفن ام ده مثلا هانه اگر گو دینن آلیه کی شخوا داخوازا کردا تفدایه لید چارچوبا رو شامه ایروده اگر ام لرین چاره سریه بگرن جبو سر راست کرنا وان شاشتیان و نیفساندنا دیروکه که راست و درست و دوری خیال و دوری آگاهداری شاش جبو دیروکا ویژه کردی چه کلاسیک یا کم و چجی یا نوبه امی دریه تیخن جبو ویچاره سریه تزاري اف مسألة ديروكي طبعا مسألة شخصية يعني راسته يعني بملتك يا بس ديروكي نفسينا ديروكي عندك قانون هتين يعني فتن اوان قانون ام بگرین اسهر بشین هر وکی برین هم گوتی وقتی تا دکومنت نبید تا وثیقات دستیدا نبید بتفیتو رأیاخو سر نبیجی يعني رأيخو یا دماغیه نبیجی سر چونکی اگر وثیقات دست مرویدا نبید احتمال ده خلطی کفناتی ده انا لكل نرى كي كردو بيج فاي وثيقه ما دست مذهبه ميناكا قلت انيا مل محمود بازيدي و الكسندر جاب بيج فاي وثيقه ده كبد ما دست مذهبه الجور في وثيقه جماعات
ما اف ديروك نيفسانك لي اف وثيقه بخوا اف دوكومنت بخوا آگاهداری انشاش دیده هست. لا وجا ملا محمودی مشکلش ملا محمودی وجابای دراسه به مسئله نکریه. يعني وان جي وثيقه دستي دانا بويا يعني وان دوكومنت دستي دانا بوينا نه دوكومنت تاني خويا خوشك نا آگاهدارن ج نافروكا وان بالضبط وصحيح تكست جو بح خديه وان تكست جو بحث وان جي راسته مثلا تو دي برا خدا ديوانا فقيه طيره وقت تو برا خدا دبري همي تشتدي بيش گوتنا وخيني كفقيه طيره كانجي بويا كانجي مريا كيش صار مثلا چه شعر ديفيسيا طبعا تيدا بيني كو فقيه طيره وقت تشعراوي خاند تيدا بيني كو فقيه طيره بوميناك دي بيجين شعرك يا نويسي صاله 1600 هنده معناه ويا شعر يا نويسي وتاريخه يا داناي معناه وقت فقيه طيره تاريخ دانا بيت معناه تو دزاني فقيه طيره بشتي هنجي بري هنجي چند يعني بويا يعني 30 سال تقريبا يعني روف دكارت تشتكي يعني هنا كي ديروكا بوينا ويجي دريا هلبستي وير درخينه فهم بله مثلا احتمال جاباي وملا محمودي درستاي فقيه طيران نخوانده بيت اگر خوانده با وباشته گهشت بانا اوانا اف تاریخ خلت شاش ندانان لقول أزلديتنا تيج هشتم هذا الشاشم راست بكش كرم آخره يعني أما بمين اللي بنده وان كسان وان ليكولينران يجو بريكو بيك خبتن داغو ديروكا كراس جبو وجهها كرديش بو أدبيات كردي بنفسينا قالك مهمة يعني أزدي بتخيالك بجم مثلا نبس بو أدبياته وقت بو ديروك يجي يعني دويت أم ديروكا خدرس بنويسين بری چندکی من رپورتاج دی تلویزیون که کردی دادید رپورتاج باکوری هاتیا تومار کردن یا هاتیا قید کردن الگوندکی باکور کردستانه یعنی کبرا که نقدله خو و خبصا خو بینیتن کو دیروک وانه دیروک نویسه و اوی ویای کو بزانیتن کو اف گنده عمری وی چنده او بیشیتن عمری وی گندی يعني 12000 ساله بیشیتن ازدی بری 12000 ساله دوی گندی دا جیان دیگهش دی ازدی بری 12000 ساله دوی گندی دا جیان اره و پشتی اینگی بحث کردن بیشیتن بری 12000 ساله 85 مليون ازدي دفي دفري دا ديجيان طبعا بخيالك قلق برفرها يعني تشتكي هوسا ناشي بيتن ديروك فانك ديروك نويسك تشتكي هوسا بفيرنجي بيجيت دقيقة ما معنا خازم برسبات السيرفي برسيجي ناس بكم شخوا السر ديروكا كردي و راستي ونا راستي على نفسنا ناوي امي برنامج كتايبت السروي چه بکن اما برای سر مسئله باخ ولی هنگ دیتن هنگو جبور چاره سرکرنا و یعنی پرسکریگا گو ما بحث کر مثلا نفساندنه که نو ج دیروکا وجه کردیره پیدوی به دزگه که تایبت وی کاری هی دزگه سازی مؤسسه تو چی دبیجی؟ تو زانی که حالی منو کم دزگه هنه مثلا شوره جامعه یونیورسیته زانینگه شورویچیه مثلا بشکا تاریخه بشه دیروک شوروی دیروکه و کلینه مثلا دبیشین گروپک لإيطاليا عن لألمانيا عن لبريطانيا دي چیتا هتا کردستانه دل سر شینواره کی و کلینه کد او گروپ یاشکیری هاتی یاش یونیورسیته که هاتی یاش زانینگاه که هاتی دی وکولینه که کتن سر جهه که دیروکی بجافه طبعا تابعی زانینگاه يعني لازم زانینگاه علم دیروکی باش بزانن کاده چاو دیروکا خو نویسین و چاو خینن و ده چاو بوگله خو بیشن بجافه افا منوکایت هین يعني نکو منینن مثلا مال باکور جیت هی نه بس الباشور
الباشور احتمالا 10 یونیورسیتت ما يتهين بترجي الباشور ما يتهين او تشين في كار رابن بس افي كار يجي يعني راستي بيدفيت يعني او ديروغوان نویسید او کسی دکترای بلیروکه لازمه شهر زابید نه ما تشتکی الخیال خدا بیجیتنو و چه بنیاد بو نبن بله به هویا چاره سریه که درسته می برنامه خود به داوی بکم گلک سپاس جبو حتمت یا برنامه لکولینری کرد سعیده دیرشی پر کیف خوش بوان آگاه داریه گوت لوی برنامه دیتا دانم برنامه که دنشوال سر دیروکا کردی به گشتیجی راستن گلک سپاس جبوته سپاس بوتاجی و سپاس جبوجی تماشاوان هجا حتی برنامه که دنهم بمینن خیر و خوشیه ده خاطره و